na mungena kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Of course namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi Ben Mayengani the president na event ya yona leyi nga ku trendeni swinene. So as you can see ka siku namuntlha of course ra 12 ta May ni fika ni nghena ka akhawunti ya Ben the president ni fanele ni nghena ni fika ni kuma ku yi fike yi posta this post. So loko hi fika hi pfula laha swona ku ta ku ri na one man show leyi nga ta va yi ri karhi yi ri kona a Madonsi lifestyle. Yi kona le ka map, it's Madonsi ka Madonsi of course ka Malamulele is there on the map, you easily get it. Loko ni kha ni cheka ka Facebook ni vona yi ri ku trendeni swinene this event more than usual ku ze na video yi ta yi endliwa a swi talangi ta ti-video ta ti-events unless if ku na swihlawulekisi swo karhi kwalaha, so na leyi swi komba yi hlawulekini swinene because yi le ku trendeni swinene and ku ta ku ri free entrance, so ku ta ku tele swinene. Hi nga expect ku endliwa matimu we can expect it, to be honest, ka this event. So ku na some possibilities yo hi nga endla matimu yo hindza lama yi nga ma tshama yi ma endla le simple kitchen leyi. There's some high possibilities, we never know. Vanhu va switikomba va ri ku yi tsakele swinene event leyi. Ta video ni tlhela ni vona yi posta na other post leyi nga ti kombisa ku yi ta yi kha yi ri kona va ri a Sefako Mahoto University, as you can see there. So it's unusual for him ku va Ben president ya ka this university, to be honest. Ani hi tale ku va hi tiva ku ya vo Venda ya vo UL vo UJ vo Val. So yi ta va yi kha yi ri ka this university leyi na yona of course yi nga based in Pretoria. It's a health sciences university, as you can see there the images. Ku komba ku ri kahle kona. Hopefully swi ta kha swi famba kahle swilo. Loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Sure ku yi ta yi kha yi performela this side na ni vona ku na some sort of stadium nyana. Sure ku yi ta yi ri that other side. Yi ta va yi ri this other side.